Salibonani endaweni zonke zonkana igama ngumxolisi sibonge sakwancube. Themba liphilile konke lapha likhona especially labana abase South Africa njengami abalinde izindaba zama ZEP kumbe labo ababhizi ngo-applyela ama ZEP. Ngithe mina kamphendule imibuzo njengoba ngithembisile ukuthi ngosuku ngizophendula imibuzo embalwa. Nxa kungumbuzo odinga ukuthi kwandiswe kumbe kwelulwe ngizabe ngiza attenda kulo mbuzo ube munye, kodwa uma kuyimbuzo eminingi emfitshane ngiza ukuthi ukuyihlanganisa ndawonye. Umbuzo engilawo namhlanje okhanye ubuzwa futhi ngabantu abaningi ubuziwe la ngaphansi kwamanye ama videos esiwenzileyo, wabuye wabuzwa ku Facebook, wabuzwa futhi njalo ku WhatsApp, ngothi wona kulalabana abantu abalama ZEP abangaka renew kumbe asabe applyile kodwa abakatholi impendulo zabo. Belabantwana abafundayo, labantwana abebefunda benze njani? Yumbuzo enguphendula namhlanje. Kodwa ngingaqhubekeli phambili ngiphendula lo mbuzo, ngiyalinxusa futhi njalo ukuthi lincindezele usubscribe ngaphansi kwayona le video nxa ukuthi awuka subscribe. Nxa usubscribeile ungenzi lutho, sungalike ke ivideo leyi uyishare. Kodwa nxa ungaka subscribe, ncindezela usubscribe, ungamncindezela uncindezele le bell ya notification bell ukwenzela ukuthi nxa sesiposta futhi okunye kumbe sisiza live usibone ukuthi sokukhona okutsha, unxuswe uzolalela phela. Sizokwenza ama live ngokuya kwesikhathi, sizokhetha ukuthi ama live ethu sikwenze kakhulu ngolwesihlanu lapha abantu sebechayisa kumbe sebenza chayisa ukuthi baye ezindlini zabo, ikakhulu laba abasebenza emakhishini phela. Kusenjalo ngithe mina ngizokhuluma ngalaba abalama permits, abalabantwana abaganxele kumbe ababhaxe ema permitini wabo. Nxa kuyikuthi umntana wakho uyafunda esikolo sebekuhlukumeza, bethi bona sebefuna ivisa yakho, wena usalinde ukuthi uthole whether i-waiver kumbe i-permit entsha kumbe i-general work visa kumbe i-critical skills visa kumbe i-business visa, kufanele wenzeni? Ngeke ngakhuluma ngasekuqaleni njengoba uMinister we-Home Affairs wakukhuluma kwagcwala umlomo ngomnyaka ophelileyo ukuthi istampa leso esiphezu kwepassport yakho esibhalwe ZEP nxa wasithatha eGauteng sande ukuba siqala ngo-MID sigcina ngo-ZEP lanxa wasithatha kuphi, lanxa wasithatha kuphi sigcina ngo-ZEP. Sona leso istampa siyi-permit yakho yalonyaka, umnyaka uze uyephela. Ungumuntu ole permit wena, umntanakho ungumuntu ole permit. Lokho akukutsho ke ukuthi ungasa applyeli i-permit entsha, kodwa kutsho ukuthi le polisa elikumisa estradeni likubuza i-permit, ulibonisa i-permit leyo, awuncengi ule permit wena, iyazifanela ncamashi la ngesikhathi isase valid ngokusemthethweni, ngoba i-valid okusemthethweni. Akekho umuntu okumele ukuhlukumeze uphethe leso stampa ngoba i-permit yakho hiyo leyo, ule permit. Ngokufanayo nomntana wakho esikolo kufanele enze yonke into eyenziwa ngumntwana olamaphepha. Lo muntu wonke osebenzayo njengawe nje usebenza, ule permit. Le bank akufanelanga bakuhlukumeze kumbe bakutshela ukuthi bayakuvalela i-account, ngoba laba abantu batshelwa labo nguhulumende. Ayisikuthi le into ebikhulunywa ngudlu, akusiko ukuthi bakwenzela ifavor labo. Umuntu okwenzele ifavor nguMinister of Home Affairs ngokuku extendela i-permit yakho lanxa ingela stampa esitsha ukuthi iphile up to December 31, 2024.
ngithemba sizwisisele. I-permit leyo olayo i-expire mhla ka 31 December 2024 as long as ibhalwe ZEP. Zikhona ke incwadi abake bezicele abantu bethi bona hayi siyaku understand kodwa sicela ukuthi uze phela lencwadi ezathi lathi isikhulule ukuthi sibili la nxa sokubuya ama government department athile although lawo hatshela kodwa nje just for their records ukuthi sibonise ukuthi ngempela uminister wathi. Zikhona ke lezo ncwadi ziya downloadeka ku Department of Home Affairs website. So uyahamba ku website ye Department of Home Affairs yase South Africa, uhambe kuma notices, ufike udownload incwadi leyo. Kodwa uhulumende usekhulume lawo ama departments amaningi including the traffic department ukuthi laba abantu lingabiseli emuva ama business ebelikwenza lawo, lingayali ukwenza labo ibusiness entsha because balama permit aza expire mhla ka 31 December 2024. Lokho kugoqela lengane zakho esezile ZEP ngenxa yakho lazo eyazo iphela mhla ka 31 December 2024. Umbuzo wesibili kususithi njengoba iwaiver yami njengoba mina ngilale permit kodwa sengiapplyela iwaiver, ingane zami ngenzani lazo ngiyazi applyela yini? Thola wena iwaiver, ungathola iwaiver nxa usu applyela ipermit include amagama abantu abakho. Nxa usuyitholile ipermit ba applyele based on your permit nxa bengabantwana aba below the age of 18, nxa bengakafiki ku 18, nxa esefike ku 18 engasebenzi laye uzoganxela phezulu kwakho if ikakhulu engumntwana ofundayo. Nxa engumntwana osezisebenzela esedlule i18, yebo usevunyelwa ukuthi azi applyele yena ipermit iwaiver first then le permit. Nxa es above 18 esesebenza kumbe senza ibusiness uyavunyelwa ukuthi azi applyele yena for iwaiver, ahambisa amaphepha semsebenzini, ahambisa amaphepha ebusiness maelalo. Angayithola leyo waiver applyele igeneral work visa kumbe critical skills visa kumbe ibusiness visa. Ngithemba siyazwisisana ke lapho. Nxa njalo linga understand lidinga ukwazi okuningi, sithinteni ngaphansi kwe video yenali endaweni yama comments, ufake icomment yakho khona lapha. Nxa kuyikuthi futhi njalo kuyaphuthuma ubone ukuthi kungenzakala singayibali leyo comment singayifundi, bhalela ke wena iWhatsApp ku number ethi +27 73 962 3075 +27 73 962 3075. Ungangifoneli, ungangifakeli ivoice note ngaphandle singavumelana ukuthi ungifonele lokuthi ungifakele ivoice note ngoba inumber engingayaziyo angibambi. Ngiyabonga kakhulu, lingakhohlwa ukusubscribe kule ichannel nokulike ivideo leyi nokuyishare. Asiqhubekeni kusasa futhi ngohlelo oluhambisanayo, kodwa zikhona ezinye inhlelo sizazifaka khona amanye ama video ngezinye izindaba ezingelani le ZEP. Kodwa ngithe njengoba abantu benembuzo eminingi engapheliyo ngeZEP, ake ngiyenzeke mina ukuthi insuku zonke ngilixwayise lapho endixwayisa khona ngiphendule lembuzo yenu lapho efika khona. Ngiyabonga.